ring riadano ring pa kumthar 2021 we salam sali verena sokmi kala khamahaya singkum sarano psychorally aji we first reading li verena itumli sokmi pongshokle prohona Moses li hanga Aaron ena ashi naungarali hanglo nathumna Israel now bingli hitada hang the somira prohona nathumli somira kala mayon mira prohona nathumwi mangali hornga sakra kala lumashan mira prohona nathumli makar mira kala chingri hai nga sakra Numbers chapter 6 verses 22 to 26 Vivrawi katara tuina sokami hi kachangkat itumli tashumirino 2021 hili Idhumna Christmas octave kacha Christmas witili timik short tishat thang hi octave sadam yona kala octave wi alungli ithum saddaklene Jishu Kristali Jehudi now bing da wi ngashan atishurda ahuirim ka shok wi otsaki samia How go pogli church na ajisimik shok ja January 1 hi jishuli ahuirim ka shok wi Panit sada mayon sai ka ara itumna January 1 thanghi Catholic Church li Mary the mother of God kachia Mary Varivara ave kachi mingpo wi nitre mayon da klene Ajui kakne kapa Galatians chapter 4 verses 4 to 5 li hitadhanga Ka atam ungashung ena verena awi now mera li chihorai mikumo ave akawi now mera akasada anarai kala jihudi wi ayin azingli ra oktwi ayin wi azingli kale psychorally nakang ngatang kwida itumli verewi now ra ngasapai khwaina ta hange Jishushav Mary Lee Mary Varivara avu the ming pokami hili mi kjung gana bhap ta khangwi lesaya kachikatha mikumo akhali gatha kachya katha da mikumo akhali Varivara avu the hopai rakhala da kachiwi khangaphat tara khasaya kala church na Mary li Varivara thakli khangkana da hita da mikjung kana church li makhamaya phongshoka ka singum 431 AD li Council of Ephesus li church na thaja aina phongmia kacha Mary li Varivara ave or Theotokos, God bearer kachiwi, ming pokami hi, Mary li Varewi thagli khanga kamaning lakmana. Ka, Jishu Krista hi kachang kat Varivrana kachiwi, bhap katahi, assert kasana the pongmi. Jishu hi kachang kat Varivrana, kala kachang kat mikumona. Mary na ali kapara charan. Jishui mikumo wi khangacha mangli mapharami mana ka jishui khangacha kacha Varivara kala mikumo khangsawi mang kai kapai khangacha chili pharamiya chui wangai na Mary li Varivara ali Varivara jishui avu sahaida Varivara avu da kohi batik chaya da Pongmia. Kala Vreshina bing li he dogma sada shit sankhavai hang machina. He had the sada Mary li Varivara ave the kohi Kachankhatva Jishu Krista he Varivara na kachiwi kachihi pongachithina. Mary na Jishui ave sahauda kala Jishu na itumwi gatang khame proho sahauda. Jishui manga ena ashavu Mary hi itum lila makai kapai khangshik hi
เลยก็ให้นะจิชูลีขมยาบิงไซโกเรเมรีลีเลชิดาขยาชิงเยียอาจิวีกเธอร์ตุยนะฮิตาเดลฮังรีนัทุมเวเรวินาวงรานะเดเทคไวอนาวเมียรวีมังลาจีอิทุมุยอุกลุงลีสังมีเดมังลาจีนะอับบาอาวาเดวาวช็อกจิวีวังไอนะอาระนัทุมเรามันนิงลิมันนะเคเวเรวินาวงรานะก็เลยนัทุมอาวีนาวงราสาฮาวเดเวเรนะอาวีนาวงราลีมีกี่กจีมีเรกจี Galatians chapter 6 chapter 4 verses 6 to 7 li ta da hang hai Jisu Kristali avu Mary wi manga aina pharaya kala ana ra op thui dai thumni ngatang khami manga aina thumhi vrevrawi now avu vang saya ka gshunga avu akhasada Mary and Joseph na angang now Jisu li nganaw kamia jithada khaya kala kahai mizak sada Mary Lee itum vreshi bing na model sada shur khawai church na itum li remind kasana ajui pau ka pha gospel li Mary and Joseph na ka thada Jisu li ka chisha ta thang vreshim li khwiwa da ahwirim ka shokwi otsinji khwikami khala gji page the kala shok da khlai otsai kor avu Mary na uklung li tipsang da haisera gjiกเธอตุยนะฮังเลยก็เชื่อว่าชินเอาไปอาจีจิชูคริสต์วิอาเวเมริลีเรวราวิอาเวก็จะมิงพ่อไอในทุ่มนักขยาชีดก็เลยฮีฮีเรวรานะก็จะมันนิงลักมันนะคือฮีอีทุ่มวิโปรดจิชูคริสต์เรวราวิอาเวนะก็จะวินิงรีนะในอีทุ่มนะฮีไม่ยาดไม่ยอนเดเลยก็เลยมีคุโมอีทุ่มวิwang hak mahalak kahaya example magun sada itumli kathada Mary Joseph atumwi kakshung otsak hi itumna shu bai rekhala gjiwi khudam sada itumli hi kitha nidrei hi church na red kamina jingum kathar hi thada kathara manglarin wi mizak bingwi matangli haningda mathada hau phokhi matik chai verena somi da mikumo wing a chaili so khami hak mai thui da sam ka phanga Mary wi asak avat shurda og thui wa khwai itul khotna sersa 2021 ring pha merino kala vrana so khami jingum ng sarno gji hi na thumle achi new year wi Chanpao sada ho khami na ning shla khaira kala Tangkhul Catholic channel we shongai na thum sai quarterly Rev Fr sokmi phongshok dalaya rena na thumni somirino ava kla na umira kla mangla ka tharawi mingli amen